Dobrodošli u moj novi video. Evo, jutro je još malo pa 8 sati, opet je napolje krenula već vrućina i idemo da vidimo šta kaže brojač. I klima trenutno troši 122,3 W. Ukupno stanje 947,1 kW. Ovo je baš niska potrošnja, mislim. 1,1 amper vuče struju, a iskorišćenost 50%, otprilike, znači 122,7 vati. Svetla na 26 stepeni. Malo je prošlo od podneva, temperatura spolja 33,7, unutra 24,6 stepeni. Klima i dalje isto setovana, 26 stepeni. Trenutno troši 1203 W. Potrošnja trenutno 949 kW je stanje. Da se lepo postavi. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.